penye eko hu kabagada no another special artist ne moche ko nu ela mana kan ye saniba lo ma so keso eko ne eche ebie he neje la ne pio ke no fe no ko le ka gada no pe no manu ni ne ya no nge gada gbesugba no ke bale lafia misini pomi ke ni fu ne ya no nge gada gbesugba no lo ya no ni o follow gada nge YouTube Facebook ke Twitter kone oye ne nga no ya nge gada ngbe no wa ba ke hanyi kula lo ma so keso wa ati so e kone wa kale seni kote sikra acha me de dimensa fine to your thing in the first place. Fine, you are drumo your juba. Nibong, yes, sure. You are drumo, yes. It will be an oba introduce ohe ogbe heno je ke ha Ghana fair me kwamo bi an ye garden. Oh, okay. Ingbe Fatozia. She ingbe denche na ke wumi e. Stage name ji Fatozia. She ingbe denche ji Arafat ni pabimensa. Yeah. Arafat ni pabi. Ogbe is a little funny. Chomi miniji Arafat. Oh, okay. Arafat Muslim Benny. Oh, okay. Yeah. Afo mi ke wumi ba mini efet mo bia na insole yeah onishi no ni. Yo obi okay Fatozia nga interesting born pale ngo ke mini Kona Fatozia bio, the name Fatozia, how did you get it? Konake. Okay, it was given to me by my homies. On Aisha Bie, it was given to me by my homies. Bear no ji on Arafat, in bear den Chanake, me Arafat, ni me for no fat. Okay. Or fat and I'm a fiole, Fatozia, yeah. That's how I got the name. Mini lapote ke konofia, ka ebalafa, mini lapote no fia, ne mini je local choose le jamasaido. Oh, okay. In for Highlife, ke Afrobeat, ke hip life, yeah, ke a little bit of dancehall. Actually, I'm a versatile artist, but in general, denche ji Highlife Afrobeat, yeah. Wanaka ola ne uchele leftover in a trend they were wearing niche. They were no about leftover. Bemli ni woke bojeno. Akucho emi fe oe fota monglami. Yo pakpa ke sashino ke wachebo ke osumo area boy afina ona ko jalegbo won wo sumo lefto no na ye na shin leftover na for the awomi gbeji ani ni won wo sumo lefto no na ye na shin leftover na for the awomi gbeji ani ni ke shenyompe bo wula ke won chebo awula wo ke boya kuchon ke wo chebo ofo woda ofi otamole wasuma honi mbafe mobo nano nweno ni bi aifen lomi ochichi mashi tamo akutu nwene egbeshi tamo tatale o se tundra ni wole nwene fe tamo yolo ke tatale yolo ntale nko ni eni aya e won was small left no na ye na shi onani Leftover. Hey, elele, Jesha mo leftover denche. Yesha. Mini wo naka why leftover? Why mini akafe boda? Oh, da bi akefe komi mo. Shinoko ni e yano. Nu fe nu e face na get problem da. Nu fe nu ko face ko lo male because definitely onyon okay mo ko yon area me ko lo na ke ko me no spec ni o small. She ko le we ko chele ke ni bi ke snob book ni bi bona no meaning na later ke ba ko le lo mi apashian ni bi a efen jona akutu e chon tatale ni tundra e fe yolo. Interesting. Okay, nge lala no mini poten ope no kama promote la alo mini poten ope no kanga promote because nakala nge trend they were when mini ochunga he. Oh yeah, money produce lala ne actually young T YTM. Okay. Yeah, YTM. Le no di money fee no fe no e promote lala promotion ke no fe no if it mon kele close on a efita management team imbe manager mo we shi min kele no chu na kan no chu mo. In terms of promotion actually by God's grace lala here so bia na be mo fe mo le ake e bele chuchu to mo first koni ahon CDs ke ni bi
work wo neke digital platforms GNF Boom Play Apple Music ona yeah audio mark na kan ni BFN German agbene radio stations le what the Angel FM what the original FM bia na 1 year one continue one your promotion le tight because well vision ni wo yen kan halala na very soon a video le on about man be fan ba na or work hard bio kema bio na miniji o latest project no nga ni tune ne mini blow wa here hamo openo si miniji o latest project no nga ni tune ke mini blow wa here kan Fatozia. Oh sure in your project no chumo le shweshi baba sani man be a fan say nya expect no go big because Beni lala ne hit big kemba in sure I can expect me noni buy Accra noni buy le Accra when you lala jimpi no work situation but for now if it more management bay wadenche won struggle work and fail or no fair no or ke management ko ba nya by here ke good management ta flatch good management je manager ko ni ona neken gbe because ambitions ke dreams no one here it's very big or esa animal ko ke wo ba share jo ko ma ba wona cheme wa personal issue ko here nge gadangbe sugbano nge gange hiyo poten manaka wange artist kuma na hit wa we ni che artist kuma hit ni alame hu trend o ni reward kupia we he minu nge no made ka ha wakaji. Oh okay me fe abalet mo ona wo Ghan artist jien if it mo tree be ke let me say tree be ke fe na kan ame mo wolala minchon she wolala wo gamashpon no ame yo wolala no ni ke sebita frache kule aya work ke ni be wolala atwa alala ko from neke wo coastal area artist jine wolala jin yeah no wolala jin pe no atwa ni ke bala in terms of let's say rewards no chon e wa feel e wa abanye kule onake nominate bo alo file for nomination alo no ko shi akobo because o afemi ganyo no laga o if it mo ani bia na wo artist geni wo yo Ghan may PA switch from Ghan lamopo because awa Ghan artist yeah which is very very bad and quality as an artist get gadangbe sugbano many challenges in nyugomi alo ugomi as personal that's a personal question many challenges alo nyagban no ugomi. Oh, challenges le baba o shije fan ekole manyama ywe ekotamo let's say shoot video alone ko ona yeah okete ekole radio stations TV stations jin komenaji alone ko because content e afi Ghan alone ko ewo ekole radio station no kwa ya tree can be on a money money own on a kind station e kole tree nyoni because e kole nu bo yue mo e wo but too much of airtime play bona e ko imagine na kind challenges no face so yeah e be ba to ba face bia no ba ha wo ola segbi kuni okay social media handles and how. Okay, final words think about anyaji. Neka share no kugbe. Jabeni ni mwoke waele wa no fe no ko e wala mielo no fe no. Ni muko fe muko ni fiolala. Kano ni jam njewi. Ko jenshi keje ken chombu be aboni min ke start lala fe mo wa shock. 16 years yeah music me. No jino ni fio kano ni jam njewi ko be sheku. Ka yen ko lo ya chofa chengo alo noko mo fe mo kebi oba na ko be sho ba na e ba fe bu surprise bu oh mo fe mo no fe no no tun ko e wala wo me no yin akapo no mo no ja no eta agbena social media handles Facebook Fatozia choco flavor Instagram Fatozia flavor
agbene YouTube ke account GFN shele Fatozia agbene number un ni ke kole o tell me for shows alone kwe for programs alone kwe number ji ke we outside +233 2774 80766 allo 0277 480 766 nka shida ba manya dede ni tanye agbene ke Gada TV bie ne fe nya radon producer ni dumo camera se ke ni bi fe min da nya fe shi on a big respect na nya po one love. Okay, nyeme me wake Fatozia ne senior na mo ona open voice omo enga voice enga vibes enga no fenoku lo o follow lenga a social media platform ono ko ne o support movement o ya no ni o follow Gada nge YouTube Facebook hefen heko etaka hi ope no manle ni nenga no yanga Gada ngbe sugbano opele momo wala fia mi wasini pomi no fenoku ne ya no nge Gada ngbe sugbano kusumi jiu no fenoku hi ope no manange lo follow Gada nge hefen ko ma one jomo achemi dede mensa.